Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi klip, ja sam Marko Cane. U današnjem klipu pričat ćemo o srpskom helikopteru Gazela. Sa 342 Gazela je francuski laki višenamjenski helikopter. Razvila ga je i proizvodila francuska firma Aerospecial. Sa kooperacijom sa britanskim Westland Helicopters proizvodio se u Jugoslaviju i u Egiptu. Po licenciji u Jugoslaviju i licencu je vodio i koordinirao Vazduhoplovni tehnički institut. Struktura se proizvodila i finalno se Gazela sklapala u fabrici aviona Soko. U Mostaru motori su se proizvodili u industriji motora 21. maj u Rakovici, a ostali su radili kooperanti pripadnici tadašnje industrije u okviru Jugoslavije. Kao helikopter, Gazela se u operativnoj upotrebi u Francusku i Englesku i u nastalim državama posle raspada Jugoslavije, kao i u više ostalih zemlja sveta, koristile su se u mnogim oružanim sukobima za vojnim i sanitetskim transport i u nameni borbenog helikoptera. Gazela je veoma popularan helikopter u civilnoj varijanti, bez obzira što dugo traje, još uvek je sa razlogom ovaj helikopter aktuelan u mnogim zemljama sveta. Helikopter Gazela u kooperaciju razvili su Francuzi i Britanci, a 1971. godine Jugoslavija je kupila licencu za proizvodnju te letelice. Prvih 21 gotovih primeraka Francuzi su isporučili Jugoslaviji u vremenskom periodu od 1973. godine do 1976. godine. Od 1976. godine usvojena je licenca proizvodnje Gazela sa 341H. U domaćim fabrikama tadašnje vazduhoplovne industrije Jugoslavije dokumentacija, sve izmene i saglasnosti su bili u nadležnosti. Vazduhoplovni tehnički institut u Žarkovu proizvodnju strukture i finalno sklapanje radio je Soko u Mostaru. Motor Astazur proizvodio se u fabrici 21. maj u Rakovici, a komponente opreme proizvodile su ostale preduzeća vazduhoplovne industrije Jugoslavije. Ugovor je zaključio i vodio njegovu realizaciju Jugoslovenski Jugoimport SDPR. Kroz program licence Gazele vazduhoplovna industrija Jugoslavije i tehnološki napredovala. Pored toga što je savladala opšte tehnologije proizvodnje helikoptera, uzela je i nove, kao što je izrada strukture od kompozitnog sađa i postupak njegovog lepljenja u sendvič. To bi to bilo, ljudi, u današnjem klipu. Ako vam se klip svideo, like, ako nije dislike i veliki pozdrav.